bakithi baba lenhlupho ezishiyeneyo ikakhulu abanye baya admithwa ezibhedlela bachiya ama passport babaleke bengelamali yokubhadala. Abanye baya beletha abantwana esibhedlela abaleka amchiye, omunye umgcine endlini yakho abaleka achiye umntwana akhulule achiye umntwana. Abanye bayafelwa baphika izihlobo zabo bathatha abazazi ngoba bengelamali yokuyabangcwaba. Yikho ke ngaqala lindaba ngiqoqa izimali, ngihamba ngicela izimali ebantwini nxa umuntu ebhubhile izilingana ukuthi ngimbisele ekhaya. Abantu baqala ukuba ngazi ke ngisebenzelana labantu, ithe ibuya inkosi yakubona kufanele sengiyilandisela ngiyitshengisa lo msebenzi engiwenzayo. Yasisithi ndoda ngikunyanzelela ukuthi uyasebenza. Kungcono ngikufaka ubuduni ukwenzela ukuthi urecognize ngabantu, uqhubeke kusebenza labantu. Kwaze kwafika ezigabeni zokuthi ke ngacabanga ukuthi ngidale inhlanganiso okuthiwa ibambanani efundisa abantu bakithi, ibabisa ndawonye, isenza bazwelane. Nxa kukhona ogulayo bamhambele, kukhitshwa izimali zokuncedisa. Kumbe ukhona obhubhileyo sengihambisa abantu abaningi ekhaya ngokwenza nje administration yonke yokuthi kungaqoqwa njani kwenziweni ukuthi umuntu ayebekwe ekhaya. Ungathi support ebantwini injani ebantwini bakithi? Ngiyabonga kakhulu indlela abantu bakithi abasupporta ngayo lumkhumbulo, iyangethusa okumangisa ngangakwazi ukuthi isizwe sibambene kangaka. Manje kade singingavele nje ngithi kuthiwe sokule ndaba kwenye indawo bagijima masinya nxa ngikhuluma ngama contributions masinya babe sebeyiqoqile imali. U-treasury uyabe seyintshela ukuthi into zonke sezikahle, okwethu kube sokuyikwenza ulungisa amaphepha, kumbe umuntu ohanjiswe ekhaya, kumbe umuntu ogulayo, konke imoto yabe isikhona, wonke ama logistics ayabe sefakwe ndawonye. Wenza njani ukuthi abantu beyazisa ukuthi bengabantu bekhaya sebelenduna lapha labo belomuntu ongabanceda ongabasiza abahambisa isikhalazo zabo? Ngiyabahambela, ngingezwa nje kuthiwa abantu bayamfonela kuthiwe kulohlupho kwenye indawo, kumbe umuntu uyagula. Njengamanje nje ngibamba abantu abagulayo esibhedlela, mbaba abantu ababhujeleyo, ngiyahamba abantu bangazi khonapho, ngifike ngincedisane labo ke sibone ukuthi singabambanisa njani. Nxa sibona ukuthi umuntu lugulo kakhulu angake esaphepha emkhuhlaneni, sesi arrange ukuthi simuse ekhaya ebantwaneni.